Irytenity akulazay ireo fety ahitanta zay lasa finiky zao betaraina ka tsisy miay tiako avoaka kanefa tsy mety raha miteny to manimpafety to tsy akio ny toerana mety sy mba misy ay eno iaho samety tsy ameny sofinao ny fondono akaiaino ay tiako tsapanao vakeo ny fijeriko fa tsy voategniko tsy fotsy tsy lavana nono azy pasoana ekeko ny maizahoay fa ny afano tsy mandray ay misy akony zay lazay ny manodidina ay efa miezaka sangy manako